Hanjang tak siat kamala sakit ngon siat ban bunga ngelaye sobatan teh sopegahana Nabi nekun ulangnya wafud karab ngan sukrit malaikat ba oban dengar katongan wafud bandung mereret tejah ia mata di Abu Bakar keleri jang hati kalekang kamonyo duna menyokata le Rasulullah kagada tua dum asadonya sakit Nabi sambung ngong kumbe hanjang tak siat kamala sakit ngan siat ban pungong laye sabatan non teso purgahana Dengonyan Bandung baca selawut Nabi piwafud malaikat ba du malaikat netun ubumo dijijir sagona premaulana yogona balad ya Rasulullah tamang Fatimah ne comba dada buda Aisyah ne comba tala Safiyah ni batin yang bandua maaf sahabat ubun Maimunah necong dulu nyong dua dijual yang necong di kaki hidup di pipi antara mata Hasanan Husain bandua gopnyan palir janjongan sampo muka oban ka abena kalon-kalon barone pegam gape di muka oleh selesana ikat gafan yang bebewan Ali Murtada yang gulam oleh Salman Farisi yang gulam gaki ya Abu Bakar Umar Usman tilhengan Ali kanan ngan kiri ditentang dada Hasan ngan Husain sedat baga lambul yang belah punau cuaca pusare tanah Usman Ali kemayang plei Sayyidina Umar Salman Farisi ne pula bate yang dang ba ulai cit Abu Bakar sakit Nabi sambung ngong kumbe hanjang tak siat kamala sakit ngan siat ban bungong laye sabatan non teso